Chairman jangka Regional Committee kabadi ka kanhun ya penbet put apeng ka sarkar jala Meghalaya mat ka Assam kabadi na kamta ka West Coastal District uba polling do manta ka si ka arfatu ujaliu arja arfsaw ha ka jakan pikila pathai ku bor ula ong bana ka liang ka kanhun ka basa manta satang kalong satang chisngi ban hiat jurip ha kita langpi bat kadak apru ya ka jengtho na Chairman jangka Assam Regional Committee ta ban ka wang ni baya ka committee kabadi pet namta ka West Coastal District lakhi uba polling do kaban long ka committee banyakan put nak kamta ka phase 2 ni ka benta ka ba ar Baik mentah in the hadirin jangka negara general elections nomor basa yagi kadai tik sedang single day of field visit sha lampi de ala establish contact with chairman of Assam Mr. Patwari nampak yo akan response tu dan sa update ni once he response Lano sarai kan pa. Sian baka ngayo response na minister in charge lawan Assam dan fix Sakat no taligi chisnong le se ba. Kalau nak kisnong ngilad lie round ke kan sabit menta ya on site visit. Dia jok tang la ban sabit. Kamu wait tang setang kising on site visit.